rilisha mdudu hakayanga sina mifumili banu chesheleziza wanama walo makandida maleur chesheleziza wananyasi walo diaspora hakati kaambia wananyasi walo makandida maleur chamba henye mvaya iko hii mkaza triko ya shamasi mkaza kandu mkaza joho mkaza kofia ngamtaho kofi ngamtahao kiemba ya ufaume nguka jabnikaniwo hakamnyezi Mungu de uniko ufaume mnyezi Mungu kajabnikaniwo kamshukuria ne mbabi hiyo kamshukuria ne sha Mungu ya mbanisho marudia ya bange johenda wakati ikamwe ndo jumabana ngejoenda wakati ila kofaya ya hazima ikaza ngejopuha ila joho maiva ya ngejo sabonti ila kantu maiva ya ngejo sabonti sharono yani sosi hambabi simwechelizani ndo henye wabakisha ikoi na triku ya shama shode sabakisha zitisebonti muharaya mkontinya umakaza ngamwendao shangari unawe consequence hokaya aibu nziro ya ajili ya mengoni we makandida nani hususani mwananyasi kiki de la republique kwezi ema partiza wahe wandisa ujideklare harumaze media wala makuhani wahahe na ikundi shashara ishisiya tena shidosha shitamke harumaze sashiri na nirazi gabili zinu wamsiba mhungu izo kazaka hujilia mwana matukiki hukana sheti shoshaho sha kwendo gocho jipua e mafuha mbabi kujaishe zo na hambia sirengoze mwana faridini wajao yode mission na ifanya ngeni ya bili shamba henye simwamba izo henye shahishie zambiwa Fahardin nuwanahanya wa mji mzima nukikao haina mwanadamu yazishia hakahwele oka hakika deheli ya mwanadamu wola niwamba henye ngaruju wao ragude lefu hata zenyile Egypti rikasi nawe yabo wakaerika huo na nawe kuja kauruo na buraka yarika garjuwa we suwa soma rizamba karturi rejeza ngabo wenji wazijua wanami ngabo wenji wazijua wanami comportement hao ngabo wenji wajua wanami nangwa utayari watemanye bufahari di kukarazi wazia yabo dingoshi uharaya riwono inna lillahi wa inna ilaihi rajiun alisaliele Fahardine ngoise sibonti shile kwa iwakanisho na kafikiringa unekoishi sibonti sina urejezeza hamba bana shashe koisha habu Fahardine sibonti undu wakati akabidike ngawe na mifumili bana huranti izo wazibalia hokayo mrongo waho kwa tuende la mwendeleo wa mnashio ni wa Kiislamu hawa kikafiri shamwendo wa haho mjitamko wa haho uende hule hukaya kujaparo timizi makalima maili wa jaraha wa jarangu wa ndugu za kichafu shahu ishi hata yende tinahenda iho na wende wa ishie wao baizo tiwambia ina lillahi de zavira tika uneke konse kujanishilia zibiri aba babas tizilawa rudura je chena banga bwasa wa jo ujantina uzamba mimi chamba zangu chamba hewe jizo nambe mwana matkiki yani ndesa rampa mahamfukara jumo chomania na lapizio handu zangu na lapizio na sho hangu na lapizio za hangu jumo chowania wanadamu hamanda wao hata wakati ni waje wari deseve he namna hii si wabi ya kahenya shawoneza mhundra woneza mhundra basi wako mwarijona kaja nilizendo haswanda ni diaspora mjikaza una ukaya
gabanusi hanyu wa sente wa hema kandida wa bireka waje harme diaspora wanjia wa penetra harme société civile Faransa idilia kamili ishumpia ende harme Senegal maandamano kontra Azali, kontra Kiki, kontra Yaziha Ramasihu Ramtana ina dhamana wa serikali yendo jahunu haka utimba nayo hanzarala hicho basi ende hato mwaho wa tano mwaho wa raru honrawane rishi ya mparo ya ukaya Kiki hasivonsi na hunu riono wahesente nade mengoni mwao sedelari wa heriji wode yatendea shekundi sharia avuka yokaya ngwendao washitaki Azalino ndoha wanjia armaiho Ethiopia wanjia harmena sojini kwa tina babani watu heze hichwa wanjia harmezi habari le jumba la habari za bonje la Faransa washitaki haina bahanu wakao heze hichwa ngwadene sao Kiki bali kama journalist wenda warala hichwa wakati wakaenda Geneva watimba fukufuru haukaya wakaona kaya Kiki ngebidio ndao haondae la shaka fihi wakumlwandene raisi Azali Assoumani rehimi bande ndo zamba nusia huana makolegi watu warala hichwa wabubulwa rilapisiwa nguhapi ya zemahaba huwanro imduola yaka mengoni mwezi kumbi mwambao de shekundi mjita hao yakajali ya feswali ya mutu ya haja bapale ya haja wanazi jana wakumori warala hicha makamwakize mwanjieni bahani bonsi pia basija wakati wakomori imduola haja Faransa kaja kane pouvoir rikafikiri kaya ikakweli ikafikiri kaya ngamwenu mwambe monti baada mparisa nusu rikafikiri kabala msamparisa nusu ukaye chef de bandi ministre wa habari za ndani akapara Azali haina itoda sajiri la situation est en contrôle et situation ngio sous contrôle yebaliwa ni ministre wa habari za ndani yakau kwa bizali ukabonje shezi biro ndani emruzi swarifu wode ministre wa habari za ndani na Kiki wode paru Azali kapakati ukaru majensi hakagine babiritinda shaura la hicho sha para Azali ambaye situation ngio enda control heni bahani yakaye do paru rais Azali hakaya wode akanezwa maana hedify e patro wahe hifadhi Kiki basi buya sabonti baada masiha mafanya maandamano ya mahamitanu rikafika bala mnikiwa gato sur table ngambi alhamdulillah wala mraka mtatu arjili arme diaspora na rimrenge baba katina mabiho randi siseba rimbehe mahakama au rimfanye rakabiri rimfanye haja kaunji harmwe mabanda ya hanyu akafanya mabunjilio kamjamkome na bala mjoju wa bwako diaspora mwambe we kana urishinda hoi we hamba chori mparisa itakafuka ngamu mparisa ubala mumbehe mahakama hamfanye zama kabidifanye mwondese ukaya hakika mkahumcha shahaja akafanya bamujilio hata nusu ya hanyu wadu wa mwingaria siradisu jatajabisha je namna ini shaika ujakaze
ikauje kaze pire ya ukaya ukatirilo no unu de chef wa opposition mimi hedna hanti nishao elarif avukam hu wa opposition yakahum mpresenteni haru ya mpresentoni haru maze kolektivu zangu zote pia sikafika msafanya kumprepare hanyu ukaka mjo mparisa ukabasa mafuya simba ya pa ya puha manya simba ya saya puha ngabjo mparisa basa mumbehe mahakama yono rimone Addis Abeba ramambe seba hundi hozi habari joka ujiri ngwajo mfunga hula ngwajo mshitaki hula ridiri mono Senegal hundi wajoka mparisa hula ridiri shia kajenda bonti juu rifikirika bala wa hisawa mwalalia wa mparisa wa mbeha makama hafungwa wafanya revanche izo ndizo rakauzilinda shaka nchumona Komori ekanchomona Komori zidila yo kabani de chef wa opposition ya tendea ya diaspora mwa mfukar watoka munziani hasiba bundai wala de chef wa hizo delegation zendo bonze wa presente la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah ibani Mkomori ko tojore ndo na nyuho magulungwe bo diaspora wa opposition wode mwanadamu mrenda kayede mhuwa hanyu na bari mama mfukare machoka ujumo chori lapizo ndu zatu mwe sharafiniha mwe lapiza hena mdu wa fami hasibabu yokaya de mwanadamu hoi anu ngapo wakati mwanadamu ngebidi ajirezone kibinadamu yode ya lazimu mwanadamu ya jirezone kibinadamu kalichoelewa si wasaya wode mhuwa ya opposition wa Komori kiki de la République bravo nasika sur ngaru fereshe yao seda ngaru fereshe yao kayapo zemvura hara karjara mvuzabure mahamfukare juma cha swift ya ukaizofanya ngofanya njema rajara hunda wala wonsi pia wakaurema wajawamba wewe de mru wo présenter opposition wewe de mru wo présenter daula hatu abo félicitations monsieur Kiki de la République félicitations au pas de vous chaka bongo ko nganjo cheleziso ilantia hatu ndio na limiti ngama kalime kao ikatishia makalima yao njajo straight mwanama Mkomor njajo subuti mndu wa shewa mandawe na mbeye makalima ya kivayu haukaya ngarishi yao makalime ka ngala yao haruma zemetia naishia ukaurongoza politicien ikao ngabu parti ya sese jabu yakanga po parti Orange jabu yakanga po parti zinjizi no bonti juu basi politicien walangu wanio ideologie adi politicien walangu dikao nguwanilio fikira ya zonoka zinu des jolela yentini waniliao inde jolela wanadamu ni waniliao inde jobelia e culture hati wa ribaliendo soni ze fikira zinu zilona nao ne parti atu inu ngejojo changanya ndio nasi rikebazima ikaze fikira zinu ngazirume basi kaija ya mrujoka urenga hitwa shawazir haudwa mananku ya daula hau president yemndu wala mndu afanya sacrifice parene mndu kachokubali akawaziri ikachokubali aka president shayojwa kwa partiza yojwa ka tajiri mhu yojwa ka maskini yojwa hasomo hakaka somo shayzo yatahawa hindi gutaho ze fikira zila mshinzi ziyeshi ndio hamamri ya zamana ya mlela ya soma
ya kati mwanadamu ya jorenga shumbe shahahe she mwana ula haregerele bale mwanadamu ula kajafa bal nguyenshi yu hata ija wakati mtume sallallahu alaihi wasallam yafa basi Saidina Umar hambukaya Mwenyezi Mungu mtume sallallahu alaihi wasallam kajafa bal ahyao nge hai haukaindi dini ya Kiislamu nge jopepea na nge pepe yao na hanti wanadamu wa mdunga abuge kajafa serikali siasa yatendelwa ni mndu ikao ze fikira zila wedo ziono maslaha ila nizo wanadamu wadunga ushati pouvoir kaya wewe ngoanzo kena hili shaufaume hangu atono shairisha rais shaura waziri hau directori sideda mnayo yemruendo bala bali wewe ulipamba binti inti rahano wasaya mruendo haruma hele za urais hau hafanya hazi ya serikali waudu wandu walibo mapesa mashashi shamdu wanjua kena mapesa menji yuenda haruma sektor privé hau haka mdu wa business hau haka mdu wa sport shamdu wandu haruma politiki wala mrikao wala mna mji na mna mji kadoliwa eza mji yafanya bure yaunika wandu shahula wali bure yaurumishi hau mji wa hebure ikadoliwa ila de hali ya mdu wa siasa mdu wa siasa hahanzani mwechelizize nindo hasandawe umana matiki wakahambe na namna ila tikajana shelizo kaya ikaya lewe ino parti yao wanduka udungao haunga mdu mrajini adungo mdu wola yiyo ngaijao hahindrido kaize fikira za lideri wola zilade zanzao zienshi ikale wani tijafanya parti masalan ngam parti ntano je parti ntano zila mfukare je parti zila ngizo na fikira nzima je fikira ngiyo nzima je parti ntano zila emana mtuka na fikira je fikira zanyu zila mwazichanganya bantu bazima mwashilise parti hinti yode kiakili shamja mrenge fikira fikira hongiyo nje marume parti yao sha idivise ha ngabo parti ntano zifano mwiyongo ngotwanza indarire mpara wonu kaya kotila mkazija kotila mkazija hindi kutwanza kimfaume banize parti zanyu hizo ti parti za ukayanganya na fikira ya he daula lino zinu parti za kotila mkazija do chokana njoka mideshef yabena mwanadamu josho kaya harengela fikira hai hatanganya na mwananya wabalie wasulisha fikira ila abo pande wo hakufuru upando hao wakufuka yote fikira nzima ya hao wenaye fikira hao dokaya ye mwanadamu moyo harege fikira ya hatanganya na mwananya hatanganya na washa warege wafanya fikira nzima warumao ila fikira ngeshiyo shawa urenge fikira ya hao huirenge kawenda wawechi mwanzo ke presida waweche yenda ke presida waweche bocho hanzo tanganyihe ndawene mwana nyuho mlona fikira bolo utona majorite hokari wono ukana ukufanya kampani ihodo mjini hanyu ajao irengo wanadamu wala wende wakaze presidency yao bala ajao indakaze president yao bala ajao yembidi ajao hata waone makandida wanchipi ya wahisa wa ushinda arumwa wa mjini hao shawengo chojiro kawe ni rais ngwajoke rais wa heda ule na hata bala wakau bala hao kujashinda wajaze plus ajao na kuchonjoka utanganya fikira zao dawe na mwana nyuma aruma chaguo ngoneola yarenge fikira ya yatanganya na mwana nyo kuchona kabo yonde la kutila mkazija hiyo de maana mparao nikakotila mkazija imana hindi kuchonjoka mfaume kujideklare kawe mfaume wede rais ya patria hele vensisme yo president wa ho votwani ndo iyo gawo na tamaya ukawa na komori wa voti hushindu parse pourcentage ya ukemfaume ya buhurele zandro kaya abana na kemfaume shadabana na votewa sharendo tundabala wa votewa tena badingwa washashi tena bad iritsena wala wa voti tena wardiwa he armaze media wa ulawa yabongo joka yabo yu hasara yode manamka hewe
inkandu waivai wakazanejo yao wakaze kofia uchijihunde na ukayange sawo nti ujurune koi haushe koishi sibo nti hewe wahona na ngwacho hone wazibu kiki. Mimi nchelewa namne kao nyinyi mbalie politiki hanu mwene mkaangalia mkao hadisi na ina ye ambassadeur wa hatu ulobo nti juu hatu wa he Marekani imali mkao hadisi nugu hinti mwene mkanga ima president wachana mji prezante president kiki president Salim ani mungu chona hama wadu wapaondeo yapo victimulo yapo bana mani mwambie lukaya wa Komori hasade ma jeunesse wananchi wanaenda mikao ngebidio henda mzimandasi yende late maisha hahe ya fepirizo hauyara la hichwa hasibabu wanadamu wanu wanchi wanadamu ikao wajuchengeza mwanadamu yendiara la hicha ukahinti vaninga mdeshia ukaya vanunga bwe mabeja wawaba wajosiho masiwani sikazani wozisembabi evan gwendwa waniendro maneno timbona ya hao ini mwana ya makandida wahenda washindwa warevandikeo abekawa hundro shinji zila revandikeo ngachofanyisi ikawa hundro shinji yema beja nyinyi za hanyi ngamrevandikeo ukaya kikiende ya renge leader namrambie kawondo wode ya wodo lote tia liteo haumnambie kanyi mabeja nyide mnena litia hanyi bali ukandu warumiza baya warumiza ukutuzi wode makandida malere shakarjesa mabeja uzisa washeza ndongojizo liparohe ziwa ni frukome kwa jasifanya shesa farainu irumiziwa cha de makandida wode warumiza ukaya kabera ukaya investiture yenyi mabeja ngamjia haruma zila ila ideoloji yaho wala makandida ukaya wala ma leader wa hao wasawatendeze parti zinu ewanu ndamundo mwa wadunge ikamundu shinzi mwakubali haunga mwendao tena mwende mawombise wa heo pouvoir mruchena mjunde mbadada nyina o tena yakaya vanani rimumbisani ani na yode mana kangi yo komplike harumanyi wa Komori na mkerazi risilate wakati ya wanadamu wanu hakaya mgujo jabani ala pisiwa bure mgujo jabani ala wakati wa hebure shamdu no kay inu ko de lo hijani ani wandu watu wa hijani wabaziwa ina mruge no tunge namna remema na nyakode yende heli waliyo abungwa chiko jukaji mojore mana kode na hunua za libahe ha prepare za ngoza hahe ngwendo abigawo ni shababi msidabihe hawanada Muhammad wanu wamtia ni haruma ajali biti hokaya muslimu johanza ke sema chirizi razigabili yake yabo no chazila waranyas wenda hakini rjuwa mba Mwenyezi Mungu kengo ndonasi ndo hakini hasibabu fikirambi za tilo wanadamu wanu izo za chongeza wanadamu warilawa abikari juwa mbari tila temwanya nyasihabu sababu dizatongo zinu rititila shonga shari shinde ristahamili rukililie rangalie izo yafanyao rimsaidie ikangara nzao ya masulaha ya henti shadi ikangara taho masulaha ya henti ikakara tutaha masulaha ya henti yabo narajudu haru mbana ukaya izo zihunde suda antreneri wa hatu wala ka suda shatoi harrejao ka suda wajudu bana
na bwana harejea basi ekipu ya hatu wala joka mbese epuli hauda wajoka basi kwa premier mwe groupe hao chasi der lo premier mwe groupe hatu yude marizi kibrulo haruma amani ngasin favori yoka yetere hatu ngio recevable karjanulewa bishwari ko avertissement de keze juma bala wana nyasirendo rashine nao harumwensi ya bushim abasa ngwendo wa donasi bani kaunga johuna na damu wengi wa supporter abugari ni hundao chance ya dépasse 50% ya ushindani shunde match abungasi na 80% ya chance ya ushindani parse match hiyo izo pia da bado amani izo pia da wafanya jitahidi watola mapesa mengi ya saidi yabo mmono harumarende harume kubja Afrique des Nations ya mapesa mengi ya tola izo jitahidi zafanyiwa riono ngarendaura rimgwajo jelere de harume kubdi monde izo jitahidi zinji zafanyishia yentike twenda ha kechure kwile ngaro nao baka parembi hanabala nunga zinda unozi tuwe hambabi kachwenda hawinji shaka batimwa tola mapesa afanywa mwenje wajue kao ngojoti buchi halebano arumale bavula mitami huli nana iho mwali na njuwani imayunga jukaenda ya washire wane ifanywa haruma ikartala ya wila hasara ze miliari za kautolo haruma ze moter za gajuwali nga zindoe za kase kifu izopa zindao hambabi mono urale wa mitami huli wongo jubali yawe ndi hata imbaku uwe wasuli yembude imbajini wa jaunge jourengwa ija ngendo yese kartela ba ngendo ya changanyi hiyo proje ya vanna mahamira rungejo entiatu ngujoli kadarali shihu ya lebe mwenje yizo ngajao mwanadamu ya joka enti ngendo hambabisha kamemu nge sanao ye use hambabi rahane karto vunja kazi rinasa rizifanya hale ragudo wakati madado ala ya urwala hicho harilali swari aliswali rinjiar ma problemu haja bobjora wa madadala problemu johari haja problemu maandamano na fijo atensi hatu irende hadakandaka karjamda hata ukutuzi na fijo na hayasa ya chuka uribela na baba hanu shavasa ngasina mnagao ya ma gari la sala patiziwa reserjo kale gari li paria abangaranga lao zemfre garanga lao ze vitesse rangalie carrosserie rangalie kayangi njema sha umwele gari de mare ngalendao verifier e chauffeur kange na permis rangalie sha le gari kale jafa le gari de mare ya bosi janja rangalie yula mdu repare carrosserie yake yabo o repare e vitesse yake yabo yo haina mekaniki ke njema ligari demare abenge kartuka wale wakati mwambie kati na depase 40 minutes harmo miso yatu yenu abenge abakaka mturudunga hanjaza direct wakati lono unu ngamjorudunga haruma habari za Komori haizo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.